Assalamu alaikum, hurmatli dostlar, жактырыңыздар. Көрүп атканыңыздар, Dongfang 804 MF804 электронный аппарат, трактордун жылы 2020 жылдыкы, 2021 жыл экен, 2021 жыл 3 ай. Трактордун абалы состояниясы жакшы. Көрүп атканыңыздардай. Мотору электронный аппарат. Арттын көрөсөк, арты баса турган түрү цилиндрлик. Оңдору бар мына. Трактордун кабинасы. Анан кийин алдына болт таштарын катырып беребиз, толук дөңгөлөктөрүн жаңадан алмаштырып беребиз. Армор компаниясынын. Эгер кимге керек болсо байланышсаңыздар болот. Кыргызстанга жетиши $12,000. Бош бишке разницасы жок. Ростомошка сыртында 12.000 менен 2021 жылдын 804. Саламаттар достор, көрүп атканыңыздар Dongfang Yotонун 554 55 аттын күчү мосу ортомос чомос чыккан дөңгөлөктөрүн дагы айтып өткөндөй Armor компаниянын дөңгөлөгүн алмаштырып беребиз. Кең дөңгөлөк мына бул ишке дөңгөлөктөр мынандай кең дөңгөлөк койдуруп беребиз. Мына шекилдеки мындай армор дөңгөлөк коюлат. 554 жылы 2019 жыл 1-айдыкы заводдон чыккан жылы. Мотору электронный аппарат. Алды арты дөңгөлөгүн полун жаңы алмаштырып беребиз. Артын карасаңыздар, арты басабы дегендер ооба басат. Цилиндрлик. Помдор дагы толук иштейт. Мындай. Эгер ушул кимге керек болсо байланышсаңыздар, Кыргызстанга жетиши $10,000. 5 Ростомошка 2019 жылдыкы. Салам, урматтуу достор, жактырыңыздар. Көрүп атканыңыздар 2021 жылдын Dongfang MF804 дөңгөлөктөрү пони жаңы алмаштырылган, жаңы дөңгөлөктөр. Алдына болт таштарын толук катырып беребиз. Андан сырт аркасына болт таш койдуруп беребиз. Артын карасаңыздар, цилиндрлик, сол конференция чатыргандагы мыналар такыр толук, бомдор жакшы иштейт. Трактордун абалы состояниясы жакшы. Көрүп атканыңыздардай. Кабина ички салону. Ушул өтө чыккан ошол абалы состоянияда. Жылы 2021 жыл 4-айдыкы. Эгер ушул трактор кимге керек болсо байланышсаңар болот. Кыргызстан жетиши $12,000. Assalamu alaikum, урматтуу достор, жактырыңыздар. Көрүп атканыңыздар 2022 жылдын Dongfang 904 көрүп атканыңыздардай трактордун абалы состояниясы жакшы. Жылы 2022 10-айдыкы. Трактордун ички салону. Анакей состояниясы ушул абалда. Карасаңыздар, ал эми трактордун арты тарабын карасак, цилиндр басабы дегендер арты цилиндр басат. Бомдордун бардыгы нормально иштейт. Фреза сопко чатылган бардык функциясы иштейт. Артындагы карасаңыздар, бардыгы нормально. Трактор өзү электронный аппарат, 2022 жылдыкы. Трактордо проблема жок. Окшоштугу айтып өткөндөй, дөңгөлөктөрүн жаңадан алмаштырып беребиз. Алды болт таштар толук катырылды. Кыргызстанга жетиши $15,500. 2022 жылдын 904 15,500 менен бош бишке разницасы жок. Ростомошка сыртында. Assalamu alaikum, урматтуу жактырыңыздар. Көрүп атканыңыздар Yotto 954 элеф чомос чыккан. Дөңгөлөктөрү болт таштарын пони жаңадан алмаштырып беребиз. Трактор өзү простой аппарат, эң популярдуу болуп аткан түрлөрү.
Кабинаның için салон қарап 2015 жыл 6 айдыққа бұл евро кабина шыққан. Үсті ашыла тұрған контейнер печке бардығы іштейді, бардығы толығымен жайғаштырылған. Ішіндегі функциялар, бум қосқыштары, астат тестеткіш, жана ход қосыла тұрған механик бардығы толық. Ең жоғары функция. Анан кейін трактордың артынғары көріп өссек. Арты сүліндер басау дейінір о, арты баса сүліндері. Бум бардығы нормально іштейді, қарасыңар филесі бардығы бар. Алды артындағы каралары бардығы нормально іштейді. Бардығы жақшы караларынан бері. Бұл тастан фонны жаңа алмастырып береміз. Егер кімге керек болса байланыстан тұрады, Қырғызстанға жетіші $14.800. Ассаламу алейкум достар, көріп отқаныңыздар бағалай FM 94 2022 жылғы электронный аппарат Euro 4 мотор. Көріп отқаныңыздар трактордың моторчасы 300 сағаттың үстінде іштеген. Артқы салоны силиндер басап тұрған түрі қарасаңыздар. Фрезасы қочатығанда пресс-подпор сүрегенде жатыған бардығы нормально іштейді. Фаралары бардығы жақшы. Тракторның ішік сатынасы, контейнер печкалары нормально іштейді. Қарасаңыздар. Бомба қосқыштары бар, функциясы жерде башқарылады. Егер ушул кимге керек болсо байланышыңыздар 2022 жылдыкы Кыргызстанга $16.000 менен түшүрүп беребиз. Дөңгөлөктөр пони жаңы алмаштырылат, болтоштор толук катырылат. 16.000 менен ошпишке границасы жок, автомашка сыртында. Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Көрүп атканыңыздар Lowell 2022 жылдын 10.04 100 аттын күчү чоң моз чыккан. Алдында өзінің күртісташтары толығы менен. Протен 8 талдан 2 тал қошып 10 тал толыққа толтырып береміз. Алем артына 2-ден 4 тал дөңгі 2-ден 4 тон неме күртісташы қойылады. Дөңгөлөктер тағылы ұшыл маркадағы армауырдың кең дөңгөлөк қойылады. Мұндай дөңгөлөк қойдырып береміз. Просто мұндай кең дөңгөлөк қойдырып береміз. Артын қара өсөк, артында бомдоры толығымен іштеген, силиндер бар бұ дегендер оға. Соқойын бата тұрған силиндерлер бар, анназы, фреза, пресс-подпор сүрегенді іште тұрған, желі көтергіштер бардығы толық, жайғаштырылған. Қарасаң артындағы фаралары бардығы таза, бардығы нормали жанат. Алты тараптарын қарасақына оқшыш. Фаралары нормали. Сігіп мауат, қайша. Мотор бөлігін қарасақ, мұнекей таза. Турбина интеркеле бар туғандар. Мұнекей турбинасы интеркелер менен жақшы сәстінен ата, жақшы қалды. Үстіне шықсақ, жылы 2022 жыл 3-ші айдыққа. Уже кімге керек болса байланысыңыздар туғандар. Евро кабина үсті ашыла тұрған. Ашыла түсті. Ата-та-та-та. Мұна алды. Анан кейін ішіндегі мампуляторы бар, контейнер печкалары толық іштейді, чырақтары. Бармақ тікелеп ұры қойсыңар болады. Мұнекей бардығы нормальный. Мұна жерден алды артқа жүткөгенде мұқшеден ролдың түрінде. Қалған фрезаларды көтергендегі бомба қошқыштары, чырақтардың кнопкалары бардығы. Қарасыңар. Ушундай ішкі сәтінен жақшы. Ушул трактор кімге керек болса қарасыңар болады. Туғандар 2022 жыл 3-ші айдың 100 аттың күчі Lowell 104 Қырғызстанға жетіші. Ушул трактордун $16.500 менен жеткизип берем. Кимге керек болсо байланыш кыла, $16.500. Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Көрүп атканыңыздар Зомулон 804 трактордун алети. Карасаңыздар. Артындагы бомдору, силиндерлери окшош, кош силиндер чыккан, фрезасы кочатыгында бардыгы бар. Фаралары нормально иштейт.
Алдына курсташтар толук, дөңгөлөктөрүн кең дөңгөлөк алмаштырып беребиз. Дагы айтып өткөндөй. Трактордун жылы болсо 2021 жыл 3-айдыкка стачлат консен печкалар бар, баардыгы толук, ичиндеги функциялары карасаңар. Нормальный абалда. Эгер ушул трактор кимге керек болсо байланышыңыздар. 2021 жылдыкы Кыргызстанга жетиши $14,000. Assalamu alaikum, hurmatly dostlar. Ko'rayotganingizlar Lowell 2022 жылдын 10.04 160 күчү чоң моз чыккан. Алдында өзүнүн курсташтары толугу менен, протезге 2 тал кошуп 10 тал толка толтуруп беребиз. Ал эми артына 2-ден 4 тал дөңгө 2-ден 4 тоң неме курсташы коюлат. Дөңгөлөктөр дагы эле ушул маркадагы Armaur'дун кең дөңгөлөк коюлат. Мындай дөңгөлөк койдуруп беребиз. Просто мындай кең дөңгөлөк койдуруп берем. Артын карап өтсөк, артында бомдору толугу менен иштеген, цилиндр барбы дегендер ооба. Соконун бата турган цилиндрлер бар, аназыт, фриза, перед подпорка сүйрөгөн иштете турган, жеңил көтөргүчтөр бардыгы толук жайгаштырылган. Карасаң артындагы фаралары бардыгы таза, бардыгы нормаль жанат. Алды тараптарын карасак да окшош. Фаралар нормаль. Тиги мават кайса. Мотор бөлүгүн карасак, мынакей таза. Турбина интеркеле бар тугандар. Мынакей турбинасы интеркелер менен жакшы ненада, жакшы калды. Üstüne çıksak жылы 2022 жыл 3-айдыкка. Уже кимге керек болсо байланышыңыздар туугандар. Евро кабина үстү ачыла турган. Ачыла түспөйсүз. Ататачач мына алды. Анан кийин ичиндеги манипулятору бар, кондиционер печкалары толук иштейт, чырактары, бармактыга койсоңор болот. Мынакей бардыгы нормальный. Мына жерден алды артка чөткөгөндө машина ролдун түбүндө калган фрезаларды көтөргөндөгү бомгочтары, чырактардын коробкалары бардыгы. Карасаңар. Ушундай сетинен жакшы. Ушул трактор кимге керек болсо карасаңар болот туугандар. 2022 жыл 3-айдын 160 күчү Lowell 104 Кыргызстанга жетиши ушул трактордун $16,500 менен жеткизип берем. Кимге керек болсо байланыш кыла, $16,500. Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Көрүп атканыңыздар Zomulyon 804 трактордун алети. Карасаңыздар. Артындагы бомдору, цилиндрлери окшош, кош цилиндр чыккан, фреза сокоч атаганда бардыгы бар. Фаралары нормаль иштейт. Алдына курсташтар толук, дөңгөлөктөрүн кең дөңгөлөк алмаштырып беребиз. Дагы айтып өткөндөй. Трактордун жылы болсо 2021 жыл 3-айдыкка стачлат консен печкалар бар, баардыгы толук, ичиндеги функциялары карасаңар. Нормальный абалда. Эгер ушул трактор кимге керек болсо байланышыңыздар. 2021 жылдыкы Кыргызстанга жетиши $14,000. Саламатсыздар достор, жакшылыгыңыздар. Көрүп атканыңыздар Zomulyon'дун 1404 RN 1404 чоң дөңгөлөк, Armaur дөңгөлөк карасаңыздар. Болташтары толук. Мотор алети жакшы. Турбина интеркелери бар буна такыр. Сатенасы арт цилиндр басабы дегендер ооба цилиндр басат, кош цилиндрлейк.
фреза чаптырган сүрөгөндөгүсү бул ал эми мына аңтармасын кошуп кеткендегиси буда нормальный артында мына бул чарк желдегич карасаңыздар фаралар толук иштейт. Кабина için göreli. Kabina 2021 yıl 4. aylıkta. Şuna çıkan kanser peşkeler var toluk. Tövün uçur. Şulal etti. Eğer şu traktör 2021'de kimgeyim gerek bolsa barasыңыздар тугандар. Кыргызстанга жетиши $17.300. Assalamu alaikum, hurmatly тугандар, достор, жактырыңыздар. Көрүп атканыңыздар Yoto 1004 жаңы заводский пакет трактор. Кимге ким керек болсо байланыстырыңыздар болот. Ekim 24 9. Заводдан чыккан. Артындагы чарк желдегичтери бар. Мыналар жаңы фреза сүрөгөн. Ушундай. Силиндер баруу дегендер ооба силиндер бар артында тиги карасаңыздар артын баса турган түрү. Дөңгөлөктөр жаңы. Турбина интеркулы бар. Трактордун ички салону карасаңыздар эң күчтүү евро кабина ачыла турган түрү. Мындай айнектик машиналыкына окшош. Компьютерлары бар. Музыка бар турган. Жылы 2024 9 ай. Ички салон, карасаңыздар баардык ушул жерден башкарылат. Эгер кимге керек болсо байланысаңыздар. Кыргызстанга жетиши $23.000. Сүйлөшүү жолдору бар. Yoto. Assalamu alaikum, урматтуу достор. Көрүп атканыңыздар Orlendтен 904 2020 жылдын трактору. Трактор абалы сатыныңыз жакшы. Тракторда турбина бар. Турбина интеркуле коюлган. Карасаңыздар. Фаралары, чырактары баардыгы нормаль иштейт. Дөңгөлөктөрүндө айтып өткөндөй, жаңы дөңгөлөк алмаштырып кылып беребиз. Артына бул таштарын катырып беребиз, дөңгөлөк алмаштырылат. Артында силиндер бар дегендер ооба силиндер бар. Карасаңыздар. Анан кийин помп чатыган баардыгы таза. Бул тракторубуз Кыргызстанга без растумашка $13.000. Эгер кимге ким керек болсо байлансаңар болот. $13.000 менен Кыргызстанга 65 түшүрүп беребиз. 2020 жылдыкы кабина ички салону. Карасаңар 2024 ай. Стажда турган евро кабина. Трактор ички салону состояниясы жакшы. Арсы ачылат автониктер. Канцер пешке бардыгы бар. Эгер ушул трактор кимге керек болсо байлансаңар $13.000 менен Кыргызстанга түшүрүп беребиз. Assalamu alaikum, урматтуу коллегалар. Кандайсыздар? Көрүп атканыңыздар Yoto'nun LX 1504 трактор 2021 жыл 6 айдыкы. Чоң дөңгөлөк. Трактордун абалы состояниясы жакшы, силиндери 3 бар. Бул жанында бирөөсү, бул жерде бирөөсү, айли үстүндө дагы бирөөсү бар. Карасаңыздар. Арткы фаралары карасаңар евро кабина чыккан мост, аябай чоң мост, күчтүү маңы, күчтүү, эң күчтүүсү. Тракторда турбина бар, турбина интеркуле бардыгы бар, чоң мост чыккан. Алдында болтуштар токтоп берилет. Кабинанын ички салону 2021 жыл 6 ай. Орындуктары карасаңыздар баардыгы ачылат. Канцер пешке баардыгы толук.
Kurtulmuş tepeye çıkart. Hangi karasak? İştigen saati 653 işteptir. Kök 12'de 30. Üstüne ateşler yetmeydikken. Şunday traktör. Kırgızстанга жетişi 28.000 dolar. Boş bir şey разницасы yok. Arasmışka sırtında 28.000 dolarга düşөт. Егер керекті достар болса байланысыңар болот. Assalamu alaikum достор. Бұл жақта тақырыпта чоң модельдік тракторлар бар. Егер кімге ушундай чоң модельдік тракторлардан керек болып тұрған болса байланысыңар болот. KTDR деген жондордун бір түрі. 2204 220 аттың күчі. Kar 0.20 Kar'dыкы 2000. Kamın işlerini arasak. Şunlar güçlü çıkan traktörler. Kantileri güçlü. Traktörün döngülüktörü çoğun. Artın arasanızda bana. Powershifte güçlü çatıvanlar. Silindirlerin arasanızda. Powershiftin silindirinde çoğun çıkan çoğun silindirleri var. Artında akıma bu. Aylandığını gördüğünüz gibi ana yerden aylanıp oturup getireceğim. Şuna gelip buna yerine aydınlattırım. Arasanızlar şuna girip aylanıp macının içine macının gelip buna aylandırır. En güçlü modelleri. Arasanızlar. Şunu şu dedik yerden çat. Aylanıp oturup geliyor şunday. Şuna güçlüleri var. Kim şunday. Traktör gerek bolsa balansыңар болот. Çoğun modelleri. Güçlü traktör alalım degenler. Karla örgüle dostlar. Kalmak voltajları 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Şunday traktörler var.